niyishura bwiyishuye kandi hari ideni rya 500 ni wantu magandi ubwo se yanira yakora ariko nayararana nindi kuyamwohereza kuri telefone ugira amahirwe ganguze kuko nigatanguza uramvira kanzede none uzazura mbendi nabo nguhebaga mbese ndana yakata ibintu byose wankoreye ndayakata nacuma dore Sigaye curuza n'amayinite ibintu by'ibirambizera kuva ryari subitanye kuva kera maze igihe kuba fotora njye nsigaye nibera aho ngaho gutya reka yumva warahisemo neza nose wamaye amayinite yasengiye rero karindwi icyenda mirongo icyenda nani kabiri shiraya sengi nano komoro kutonira muri kugura magana magana nese ko ntabwo ari cyane wavuze niyo ngeze ko mama ari kutakiza kutureba ndabona hari agafata ese uje kudusura jya zabipanga nzakubwira amakuru se ya wamu ito wiriye kubika sha nyine kambe ngiye tuzasubira pe nitwaza gusubira nari mkoza nalani dore ukuntu nk'uwiro mbugusa Moize awi isabu cyangwa mfite umukozi Moize we awi ije wakoropye he ese yabose ndanje ihute mutumye dash ubwo yera mbugusa uki icara baravuye ngize tuko nitameze dore gira icupa byose n'igi bintu byose ubwo wakoze iki uje rero nawe sinzi bye hajya naguhembaga 15 ku kwezi ariko ndayakata pe ngaho nawe ibintu byose reba n'ukuntu wasirimutse urubona ntabwo wahagera gucya yasaga hameze mwakura kwezi uronye ngera mu ngibindi ayandi y'iki nakazi kakunaniye ubwo ndashaka akazi kakunaniye ndashaka ndi pe ubwo umuntu yabikora ute ngo ndambwiye ubwo sigina bicupa byose rega ubwo dose ibyo bi byakunanije ubwo mvuga bafite umukozi bishira hano ni natazinga urananiye pe ariko nibagiwe cyangwa uri kujya muri gakobwa gira hije rekara iraharu dukobwa nawe nyine gukungukana nawe wa muhungu umvira ako gakungukana ndakanze ndewe ngo nabishamo none se ka uwagutuma amayinite ku muhanda gandume ikibazo ubu wagenda ukaganzanira umubwire ko nayo muhereza kuri fone ntari haje ubona amayinite ganga bw'igihumbi ure nomero yaje se sinyizi ihute Ndasama niba bari bitese amabuze ndazunye amayinite ngamubwira rero ko iki makumyabiri na karindwi kane kabiri magana ane na cumi nandumye ya service ariko utagira amafaranga ngarayakohereza kuri telefone ndamugisha wamugeze ndogo janye telefone andashambwe ngo gambere genda bino usanga gatamugezeho aza gigure ibyo rero nagenda ndagajanye yanyikira da yakwicara ndo gahunda bw'amate kangahe urumva nagenda ndamenye telefone utagenda no telefone na telefone kusinya guzo genda urayira subira komishanya nayo yambenya jane da nose gajanye nani genda umwana ako nje naho nagenda genda namuhaye ariko ushaka iki nje njaka amayinite nusanga nagwayo
Ngiye kuzana mabujura uramwisobanura neza. Ni ndamusobanurira. Rasa mahita tubayafata mu ndo. Ariko tumuhamagare. Muhamagare. Ndamamagare. Ka uranga. Nanga tu. None byo murimo. Anagenda ko ngimpaka ko bwenge. Halo. Karame. Mabuja ko kaga amayinite ari kuganyima. Amayinite ndabona yangezeho ariko nagutumye y'igihumbi ndabona nayo 500. None ka Ibivuga byawe ubwo urambeza amafaranga yanjye nagutumye y'igihumbi. Ninde wagasanye? SMS yangezeho nayabonye ko yaje. Nizagazaga kuri SMS. Igarazaga. Ahubwo nagutumye y'igihumbi byakugenda tutiyute. Ngenze zingaragambera mu nda. Urizenga mwana uri kimara. Yanjye koko niyishura. Bwiyishuye kandi hari ideni rya 500. Ni wantu magandi. Ubwo se yanira yakora ariko nayararana ndindi kuyamwohereza kuri telefone. Nubwo. Ugira amahirwe ganguze, ugira amahirwe ganguze kuko nigatanguza uramvira. Kanzede. Irazi none uzazurambende. Nabo nguhembaga mbese ndanayakata. Ibintu byose wankoreye ndayakata ntacyo maze dore no kundo. Nawangatira amafaranga ndako. Ndayakata. Nawe naravuye mu cyaro nje gukata. Kanze nguze turebe ariko ndayakata. Wabimbwira ahubwo kanze ndagize hano nzuba imbembe nigende. Ndayakata ndaguhemba iki sibyo wakoze iki muri uku kwezi? Uku kwezi wakoze iki? Bakwira ndare igiye kunywa gacu. Ku munsi wirirwa nta n'ikintu ukoze sindi nibyo buri. Nzaho se ninde wakubura. Ahasi ubwo harakuboye mbese. Wageze hano hatari isuku. Aha, nukwitirwa ngo mfite umukozi. Jewe kugira ngo buri burambwira. Ngo twaje nigende. Utwawe ugende nzayagushirira kuri telefone yawe. Ubwo sizi ngo nagende. N'abayobozi basata. Genda ugazane. Genda ugazana wowe. Ubwo se nakununguye guno nta n'amafaranga afite ndayakuraye. None kare wari ukunyirukana wareka gakora. Itondere ncakundi niba ushaka kugenda ariko nanjye urananiye pe ndashaka ngumvira. None woreka ngore uzanyishura none ukumbwira ngo urakora iki ko nibyo uri gukora byakunaniye? Ngombe mbarera ngo ngejeje nigende. Itondera guhemba. Subundi ko byose wagimenye wamenye teremusha. Ngize 18. Umena amasana 3 y'amadongo. Ibyo utabivuze mbere y'igihe. Rwose ndayakuramo muri 15 uhebwa ahubwo uranyongera. Nakongera uko nje. Uranyongera wapi? Nje kamara ni misi biri utari wambe burenga. Ego wantwara iki? Baza bakagufata bakagufa. Wantwara iki? Baza muri agacira bakuze. Agakozi teremuse yanjye wamenye uyigure 18 n'amasana 3 ubundi utege nguhereze. Bagiye rero. Ariko mana dore banze no kunguza ubundi ngumari iki? Ni kuburi. Ko banze kunguza se? None wagura abandi kuri umukire. Ndagwa kanze ndebe nimba ndigurisha. Uriya rukundo umakurimo muragaburaga. Byabigabano beruka kuza. Egegabo nisiko kajama. Alo. Ndi hanarangi. Uri ku muhanda? Wakirira amayinite y'igihumbi ko ndayagunyuza aha. Nujya kwa Muhoza. Umumere na 500 hari ndayaguha icyatanu nugera. Sawa kanagereze nk'iminota 3. Hari. Kiracyana mana. Ewe, mfite agakozi narumiwe huko kashaka umuntu. Wandangira undi mukozi ura nta cyamaze kamukuze kura no umuntu. Kamari. Wa mukozi wambwiraga. Wamundangira ko mfite yananiye. Shamu bizu. Umva. Hamagara twumvikane. Ntukangure kuri telefone utabona narakugase. Ukunywa kuri telefone nkandi. Ine twumvikane neza ureke kunde. Uyu mukozi wanjye naransuzugura. Kandi kunyaka telefone. Kandi twavugana sinzi ibyo ashaka kumbwira. Ni numva mabuje. Nyine njewe ngiye kwisubira. Ako nawe njiremo igihumbi cyo njaremo gasuru. Ego, nta gihumbi ubwo ndagukata. 10 naguhembaga 15 ni 10. Nimba utayashaka kumbwira ndashaka kandi cyanga. Hano nakazi kenshi kahari nanabyikorera. Nje ngo reka tuvuge nimba reka ari ku kwezi tuvugane ku munsi none. Naranyihera nje kwimwera. Ku munsi ndanakugaburira. Ego ni turuwa ni 300 ku munsi. Ni 300. Nayo ni menshi kandi naraje. 300. Uzazuramba 3 nje kumwera. 3 yo iki nabwo wakwica ikintu na kimwe ukamara iminsi 3 naguhemba. Ariko nabyo ndari. Nuko
kuko zura kuko genda urebe ukuntu wantekera n'icyayi ndumva nshonje kangwakora ubwo sawa giteka amajyane yose ukayarundamo kigasharira dore ko iwanyu hari mu cyaro ubundi iwanyu hari he iwacu si wamenya ushamba naho namenya pe hari ku ishyamba ushamba pe igira vuba umva ndabona ubikoze nyine kanze ngure nyine hano murebere nimba gahari nta mukozi mwana yewe nubwo yemeye 300 nabwo nzashaka kuntu umuntu aniza mbira pe ntacyo amarira ura ni umuntu kanze ndebe shambwira nyine kuntu wandangira wa mukozi undangira w'umukobwa dore abasore barananiye burundu ndumva umuntu uri gukinga